Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita keluar, hari pun kita keluar lagi guys. Sekarang ni outdoor ni kita ada benda sikit nak bikin lah. Nak pakai kita punya night version punya gadget baru. Benda tu baru jadi Angah tak tahu macam mana nak operate dalam. Okey, lagi keluar santai. Kita pun tak pakai uniform guys. Kita pakai civilian biasa-biasa. Kita akan masuk satu tempat dalam kegelapan dan kita akan try kita punya gadget. Semalam kita dah try. Okey, siapa yang ikut kita punya live semalam, padu kita pakai dua mikrofon, kita detect macam-macam bunyi kita detect semalam Tapi insya-Allah nanti kita playback kita dapatkan. Okey, bukan Angah yang cakap views yang cakap, a few yang cakap benda yang sama. Our guest managed to be the witness. Heard a lot of weird sound like whispering. Maybe I will try to capture back the video. If anything that I can get from the capture that try to upload to the video. Kejap guys, dia ada gelap sikit. Okay, kita dah masuk. Kita dah masuk dia punya Broadway. Broadway dia di Signature. Dia macam gini guys, dia gini Siapa yang pernah masuk, okay, dekat belah ujung dekat kapal-kapal. Okay, you can see this. Okay, the signboard ada Marsh Garden. Bawah ni tasik guys. Wallahu alam, Angah tak tahu ada ikan ni, tak ada ikan, Angah tak tahu. Okey. Okey guys, bila kita masuk kat situ dia totally no lights. So we will spend our time dekat dalam tu. Sekejap lagi dia gelap guys There's totally no lights. Ni kamu boleh tengok sana bulan je. Okey. To test of your courage yourself to be solo here is very nice because of what no, the darkness. You just spend your time here, observe, feel all the vibe down here. Okey. Macam bunyi monyet lah. A group of monkey mengamuk. Nampak tak? Patut semalam dia nak macam gini. Kalau ni nampak clear tak? Very brave. Superb. Kokap kan night version. Hari kita test. Okey. Macam gini okey tak guys? The next thing to do is the night version SPC. Memang padu. Terima kasih Dato' Crow. Thank you for the compliment. Really appreciate that.